Enendi maisio kebathukanio kaunti ya Masako na muno isio ni cia Kariobangi ni maende kwisela unyamoni mwingi muno itina wa siku cia ungi kwendea wikinya kisione ki enendi ya mease ni kimako kinene kuona serikali ya kaunti ya Masako itekwa kanyamata alame kisione ki undu la utumite ungi wa mali ya enendi tasola uende na kwikinya kiko cha oyumituki ungi wa sola mulati ni mwaki ula wikisione cha kwa kabeba dan Kivindu chango komi nikiende na kuivila na kuna masi enendi Kariobangi etheo yolu na kati onumuna isio ingi va musieni wa Masako. Nitino wa mataala mekiwe vindane ya serikali mbituku kwitha mavoye serikali ya OU kimwandua vinyendeti wa makweko ni engi na kumakanya mataasu isione sikivuthukanio wala jusiko sionge isiende na kuongeleka. Kila chake ni stima wapo ungeine winge biye muno ona saa 11 ba rwesilapo nundu bitete wailito kwatwa ukabenwe kumila ya kuwa wa umandie weyo bantu ona balokwesila nikibindu isiko sionge isiende na kuongeleka muno ti ba Kariobangi beboka ona wethioka mawithulu kwa Kariobangi paita njo kitu ungei wende na kwinge bakila bantu kwa utu ikula wabina atata na bina undu batoneka nundu ungei ningi byo nundu wa mata ta pa kibindu kila kibone kinene muno na kibindu nicho kichochete au measu kwithi ya meno kumwa okuwa sindu cia serikali na makana nga sindu cia serikali nundu kibindu kingi no bathukanya no wesile buna hoya na otondo mo witu wanena taeka taini cia kene paithia poitwa kinunu na cia ndobo yino matula after 1 year mindo isi nundu tani na kana na tawa powa 6 months ago we see okethia already within that period niwo sindu sikuiwe undulongi so laini tungewe nisisikie balasi nundu balasi no mesi nundu nikayitenga kaya na baimundu kwenda kuiwa kukaya kwakwa nikanaitungiwe withie machine nitona ukuna kiwo kiko cha OU cha ungei na enendi kungewa mali yo ni bala mitambo ya sola mulatini umwa kiwo ulai Kariobangi kisioni cha kwa kabeva yuthiwe na enendi kutiwa mena kimako kinene inki enendi ani masenga niki serikali ya kaunti ya Masako yithitwe na kikono cha kusungia kiyocho bala yumethitwe kwa ivinda ya mwaka umwe mokilite kiyocho ilwa mulati wa kiwu la kisioni ki nolotaesa kusauvwa na enendi methitwe menyama ubathukana no vumbeni bala makwata kiwuki mana mateo lasimika kutambuka kwa miendo measa serikali ya seubya sindu yitwika cia mundu usu onaibo ethia cia seubwe ni mutwa ya seubwe ni mutwa itwika cia mutwa nundu mutwa pa imo no mokasio kama saa kwingi ni muradi wa serikali ti muradi wa individual na tio kila kindu chambiwa regime ela yoka ikananga na ngaramela yatumiwe ni county government yae ushuru wito kana kotiola tumasia wa mwananchi na mwananchi ulona wa Kariobangi na Masako kwa jumla nundu bayinasi ya woloko kakutakiwe nundu kinae chamana ana ina faida munene wa kutakiwe na kithi na yuthi no lawe ba ni munene muno na ni wete wo mwingi muno nundu wa andu manatetha gwe kiguki na kusagwa ba ni sola na moka moya isola makua niti ukulia mulati uyu wa mbole no wa tetwe ba usisie ututungie kiwu chune cha tetha cia mwene ndi wa Kariobangi ya yulu ya kati na ya ndipyo bandu na utakiwo ba nunethia mundu ndene ngoloto na utakiwo akoka akautabaki kamutethia twise tutona ikata na kiuki twikulia wabina kana ethe batoneka atutungie kiuki nundu la kinaiboni kinatetha cia kila mundu kinatetha cia mundu mo kinatetha cia kila mundu kwa wabina ndasisi atutungie kiwo undu mutu ona atutungia kiwu chanangi kati yambe kana chao mutu anu na atutungia kiwu menda gavana wa kaunti ya Masako alikile kati kumatethesia ingi wakane mataasu mamulika mwizi undu mwana kutungia mulati usu wa kiwu mayumbola kana ne batoneka mama ofisa methitu maithukuma na kikono na kuvitha maundu aya enendi maende na unyama ilambo ina yalikile nthi na mwaka muima kuma yalika na kuka ubikona yu nithitwe ndika ya nthini wa county government ni kana moke mose lakini pe mundu itina wa wabina nthini wa serikali wende na umukusia mao na nikane kinyenesa
na manesiendu ile cia community nundu siyonda kamanika ibinda ya kula pai mundu kanena ulo kanenwa ni governor wita wa binya na ethia ti well informed na nde on ground ni kutabia nesa aile kwe kwa thuku na ndo alame nake. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kumuva kisioni cha kwa Kaveva Kariobangi, kauntini ya Masako.